Ngiyakuzwa. Ya. Hayi indaba yona le. So lapha belicelo lapha bafo lapha yazi. Kunentombi le ngifuna ukuyishada le manje ihambile ibuyele ngaseGoli manje befuna ukuthi so belonke ngoDisemba. Sonke ngoDisemba ibuye lapha ibuye nge-15. Lawo uzinge-15 ubuluzenza ijipa nje. Ubuye mhla ka-15. Hayi angithi uyazi lawo. Siphila sonke museGola nje. Bese uspoilile. So into ikhona lapha bafowethu ngifuna ukuthi ngifonele la. Ngicela ukuthi uzisize nini. Ungaphi? UseGoli usefikile ufuna ukuzwa ukuthi ufike njani eGoli. Hey ngoba ukuhambela kumali ngafika ngala confirm ukuthi hayi sithando sami senzile uthando lelandela bafuna uthando lelandelayo umuntu lo phela kumele ngizwe ukuthi ufike kahle ufike njani yebo ngiyakwazi ukuthi yena nguye kumele afone kodwa antu uyazi ukuthi ubaba phela nguye ukuthi ahlale edlala indima but abantu begoli especially ngoba umfazi asozahlale yedwa ngani but ethi awunamntwana la hayi asiyabiza abantu umuntu ofuna ukumshada vele mana sizwe inamba yakhe +27 +27 endingajabula bafo mangamthinta lo muntu +27 then 7 6 99 laphana then 8 24 egcine 24 bathe goli basuke basuke izolo uma leyishalana otheko na usacha lezi sikhathi babe sebefike so inhliziyo yami ayihlalisekanga manje manje lokho engakezi ukuthi isithando sami sihambe njani sihambe njani mana sizwe ngathi iyaringa but iringela pha hallo khuluma la hallo Mandlo ufuna ukukhuluma lo Mandlo inamba le ngaMandlo intombi yami le ngifuna ukwengikhuluma la mana umuntu wokuslo isicela uMandlo uMandlo intombi yami le isuke lapha ekhaya yonke usuke lo malayicha hayi usuke lo malayicha baphuma entambama sisi nguye afuna ukumthanda ukuthi ufuna ukumthatha umuntu omchiye ngapha ekhaya inamba enginikezwe inamba yakhe inamba kaMandlo yini angazi kwemaso wena usiyathetha ukuthi ungubani uyathetha uyathetha lo muntu lo uMandlo phela hawu kanjani nguye uMandlo phela lo wena alo Mandlo zwana phela ndoda Mandlo ngilo umbala lapha ngicela ukusebenzisa ifoni yami hawu iyo le namba enginikezwe phela ene ngihlala ngihleli ngifona ngayo le namba le yiyo le namba engihleli ngifona ngayo yiyo le nto kade ngitshela yona yiyo le nto hayi alright Mandlo loba siyakuzwa anti Mandlo lo ngumandlo bala yizo lezi zinto kade ngitshela ngitshela ukuthi eGoli ungathemba umuntu ohlala eNigeria ungayikhulumi le umuntu lo eNigeria ungayikhulumi le kukhona okunye engikakusola vele ngiyakubona mali efoni la ngambuza ukuthi lona umuntu lona ngubani bangacaci kahle kodwa ukuthi uyazi umuntu mawumthanda uyabusithi bathi ngitshelile mbala umuntu akulafola umuntu lo uhlala le ndoda anti uyamuzwa manje sithi andimazi uzwakala kuhle ulimi ngiyamangala phela ukuthi umuntu ulimi luqinile umndebele hayi vele umuntu okhuluma isiXhosa uyamuzwa manje ulimi luqinile sokusho ukuthi udlala ngandlela sengidliwe phela makunjalo uyadliwa ndoda makunjalo le into ethi ngitshela yona sengiyazwisisa manje ukuthi akuvumi ukuthi umfazi ayihlala le ahlale ngalo ahlale la hayi wena nje wonke indlovu usumdala mbala into ongayenza bhuti wami sesindlovu hayi mbala usumdala into omele uyenze thingisa ngazi lesalapha ekhaya singathi sihlutshwa zinyawo hayi ube ngumngane lo manje kungathi sikukhona singathi siyakuzamana lapho ungayehlisi izinga lapho uthande ongabantwana lokhu isize yethu nxa udila lesize yakho yaqinisile lapho abantwana aba bayakudlala 10 nothi usuke lapho yena egijima lentanga yakhe ngalo lentanga eNigeria mina ngapha ube ngokudlala ngokuthiwa umuntu omdala likhehla leli so wena ungathi usumtshela indaba zokuyakha umuzi wathi akusebenzi konke lesibaya konke bese sithi senzisangale lo muntu hayi makunjalo ngizwile nale